Chamber huet während der ganzer COVID-19-Pandemie bewiesen, dat ze innerhalb vu kürzester Zeit kann COVID-19-Gesetzer stimmen. Fir d'Lächt, die lächt woch, wo man innerhalb vun 3 Deeg neue Mesuren bestimmt hun. An Äwer dreht de Premierminister Xavier Bettel der Chamber en neien Etat de Crise auszurufen. Dat ass een absoluten No-Go. Winni gët den Etat de Crise ausgeruf. 2 Konditionen mussssen erfüllt sinn. Echtens muss eppes ganz Schlimmes geschéien, eppes wat et firdrun na net ginn ass. Die 2 Konditionen ass, dat d'Institutionen, besonders Chamber an de Staatsrot, net innerhalb vu kürzester Zeit a wieen respektiv Deciioune kënnen hoelen. Dës 2 Konditionen sinn net erfüllt. Seit März simmer an der COVID-19-Pandemie. Gëtt also kein neid Element. Och die zweet Konditionun ass net erfüllt. Chamber huet bewiesen, wéi och de Staatsrot, dat ze während der ganzer Zeit innerhalb vu kürzester Zeit kann awieen an Deciioune hoelen. Et gëtt also ke Grund fir de Premierminister den Etat de Crise auszurufen. Fir wat will den Premierminister dat machen? D'Regierung ass iwwerfuerdert, huet viel Zeit verloren an huet keng Strategie. Well d'Regierung geschlof huet, will de Premier e Lot Chamber ënner Druck setzen. De Premier will demokratisch Spielregeln ausser Kraft setzen. Den Herr Bettel will sech bewusst iwwer d'Rechtsstaatlechkeet vun diesem Land wäch setzen. De Muchtmënsch Bettel ass bereet d'Verfassung an hier Institutionen net méi ze respektéieren. Plätzech den Zesummenhalt ze beméien, d'Institutionioune mat anzubannen, geet dem Herr Bettel alleng seng ege Mucht. Will ganz alleng seng Mucht ausbauen, will Chamber an die aner Institutionen an den Hannerhaf drecken. Herr Staatsminister, et geht lo du mat Äre Spillecher. CSV-Deputéierten sie bereet 24 Stunden op 24 Stunden, 7 Deeg op 7. Net Mannerdemokratie, méi Demokratie gëtt lo gebraucht.